Ndabasuhuje Nyagasani akomeze abarinde aho muri hose, nkaba ngiye kubagezaho incamake z'amakuru hano ku muyoboro wanyu Pero TV News/English. Imvura yaguye mu Burundi, iyi mvura yari ikabije irimo imiyaga n'inkuba, aho yishe abantu barenga 182, bakaba bapfuye, abandi barenga 300 bakaba baburiwe irengero nyuma y'uko iyi nkuba yakoze ibi bintu. Abarenga 500 bari mu bitaro bacitse ibice by'imibiri, amaguru, amaboko, amatwi, bamwe ntabwo bazakira. Abarokotse niko bagiye batangaza amakuru nyuma y'igitero bari bari gutegura. Aba basirikari benshi hapfuye abasirikari benshi cyane n'abaturage bari bari gutegura igitero cyo kuza gutera u Rwanda. Uyu mugambi bakaba benshi bapfuye batawugezeho wo kuza gutera u Rwanda. Andi makuru aho abatutsi bose